سيدات بيجيت أب آياتك خدت تعالى بيجيت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اگر ممسوب ما تعلیق اکثر دابا تجارة بل منو كبحث كير أو هاسي تشتا أساس تجارتنا الجرب العالمين قرآن خواندن نبيش كيرن وقتی ویدا و درستی و هر وصا صلاة سر وعلانية أفهر که أف تجارتنا يدكو خدي تعالى تجارتنا تبوركو وصارتي بونينا أفهر سيكا گرنگی اگه گلک مازن یا هی مروف گرنگی بدتن که قرآن گریده رح مروفی و آرام بینا رح مروفی و هر وصل ادمان مروفی هر وصل نویش حرکه رح همی تشنیباتی تکرینه هر وصل صداقه مال مروفی و ایذن ابا مش همی روانگا و همی لايكي ف یه تجارت الجرب العالمين كش برند تشتا مهل بجارتن دا كمرو بقال خودت عابي تجارت هنه بكتن گرنگی بدتن كلام رب العالمين النبيش وهذا أساسا وأصل مالي بيقول بروي الشرين تبد يا رب العالمين تجارة يا رب العالمين بارك الله فيكم سيدا مروف شو تجارت ديال خدای تعالی بکات و خیرک و زور و خوکم کات کو کد بجن دنیا و خوش یاری ذبت و ترازی خو قیامت تجی کرد بله هذا بس قال جرين قصتي احتمال هم وصف سفري ام نشن حقي دينه مروف دي تشاو وصاكت أول شيء بهندي يا مروف يا قال رب العالمين وقت أو شولي تتكي كارو كسبية تتكي في راس قال رب العالمين أن يتفاقش به وراس أمين بي أو هني وقت تتقرب العالمين شو خوي الدنيا يشدا في راس بي أمانات الدفتة هبتن دلوقتي دانكي شكي وكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى كده بيشت البراني بالخيار ما لم يتفرقا يعاني بالخيار ما لم يتفرقا يعني خيار بجانية باش هنجيك بنا بي انت هاي تليفا بي كاز تجارة معاملاتك كين أبب اختيارا منو ده هندي جيك بنا بي هشتام مجلس كده أستو آزادين أس ليفا بمت ليفا بي بيكناكين تماما ما لم يتفرقا بس كاش دافيك شون طلاق أبا هنجي بجا هاد ذي بيعة هني بيغمبر عليه الصلاة والسلام اشتن ذكرين فروتنا هذا صدقة وبيع دو تشجوتن وحكى الراس قول يعني أو تشتت بيجت يا نراوة وبين وبيان كديار بكت ديار أشكرا بكت تيدا ويشوي تشتت فروشتن دا بيغمبري عليه الصلاة والسلام قلت إيشي قلت دي بركات كبتة بيعانا أجل كذب وكتم دراو وفشار محق بركة بيعهما دي بركة كرينو فروتان هي تهلجرتني ونوم لوا اگر مروف نفرتنا خد دنیا یا خدا راسبت و ديار بكت ويتشتي ديار بكت فكرين فروتنا هنا قل الله مروي بركات يعني مروي هين اف شو اللي مروي وقت مروف راسبت تيدا كاسا كاش دنيا شو اللي خد كاسو كسبيه خد كت كم ترخميه تيدا نكت عامله دست شو اللي خد كت شاریه الجهه خود یارد که سارا خود یارد که وقتی خونیه که فروش دیار که سارا که تلفونه که یه ای باید دیارد که و یه راست بشد یه راستی يعني او يكوش دلي دارت كابت نه بس راستي که تو پیش جابت عالم دیار کی کبرا چکه ورقه السين سواريد بيجتن والله مورقه ورقه دولاري يوصفي ده دبت من ورقه كولي تنرز راستي مال مت دي ديار کی و راستي لكي بس حقيقه راستي ده نه بين ديار نه راستي نقول او رايش دلي دارت كابت او نقول اذا او نينا یا کتل پیشابت همه که ولی بگی اگر مروف شول خدا کسب و کار خدا يدرس بت امين بت راست بت ويتشتي ديار بكت طالع ويشو اللي مروي يجي بمروي بعبادات هي نفسي بله بارك الله فيكم سيدا يا بارك سيدا بجن نصيحت سيدای بوان کسا
وان مسلمان اوید نویجا تکن و روژیا جید گرن بس بود بازرگانی خود و گلک فیل و غشا الخلقیت کن. ابو الدين ما اسلامي ده نويج روجي او نينا ما يعني تعاملش که هی تعامل پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وقتی توی سی که دیدیم کسک دکاندارک او گنم چه جه یشتار کرید و سر بی هشکه داکو بس گرام ببتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی من غشنا فلیس منا یغش کت ما ای نویشگر ای روجیگر یعنی تو غشی بکی نش پیغمبری تو نشی تو حساب کریش غیری تو نحسب کریش يعني غش وحيلة وتشقل صفة مروف باورداري راسته اما هم كرداش بيش تشقلچي هدي على تدويت نويش كده تشقلچي بي اما تيتي نو تي نجي خذ ده ما بتتراصي وانا لو ما قلتي واقام الصلاة ها إقامة الصلاة تيشكا او يتجوان تشتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا منكر كتويتكي غلطية كتويتكي اف نويش راست درست اگه تجارة تنی یا راست و درست و بکی تو معنا و جبگه تو بکی اوی نویجادی تشبیک شنی تا پاش نه تو تشقله بکی بله بس سيدة بارك الله فيكم. كبرت سيدة أري صفات وكو بجن بس عفوا تواجرك. سيدة بله عفوا ببورا بس تعليقك بتش بارك الله فيكم. يقالك جرى تربية چند تيت سبوت اوان کسید مثلا حیل و حوالات که باش که نویجا نکن اما بحیل و حوالا بکن نه ام دی بشین نویجا بکن و حیل و حوالا بکن ما بچی ام عکس لید کن دائم دی چکین دی بشین یعنی نویجا مثلا دی تو خرابیه باش که کابل بيش بوتشيا يعني اموي باشي نكم نباتو بيجي بوتشيا باس خرابيه نكم راست يعكس لك بله حلال خود کن مانه سيدة. بله بجم حلال خود کن. اره بارکه الله خديت يدار ربي الله سيدة خديت فارزي. سيدة أري صفات تواجرك بسلمان يه أمين دبت شو هبي. التاجر الصدوق الامين تاجر الصادق يراس وقت ما بحسكي وامين يعني خيانات هناك التجاره اخذها خيانات حاجه خيانات هناك او خيانات الملات خاناكت خلق خاناكت مشتري اوی هنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی يديال پیغمبرا والشهداء والصادقين تاجر الصدوق افرد الصفات تدابا يعني تاجر كاتي او كيا او يفرد الصفات تدابا يه راس بت معاملات تجارة خدا وامين بت كسك تشتي خرين تناف ملت خدا حتی چند بیشتر از امینم و خیانت توی شوی دانه کنه که مثلا گله که بیشتن خود از حرامی ناخم چات حرامی ناخی برا يعني از خيانات الخلق ناكم از حلال ناكم تو چه حلال ناكي دي بيش ده شو خود بستوي مثلا كبرى جرات فروشت يان كبرى نارگیلا فلانات فروشت يان يه قمار فروشت از حيلت اداناكم از دست فروشم توی او شولتت کی خیانته اما اصلا هاو تجارتت کی خیانته تو حقیقت دا چند راز بی سيدة بله گله کسی تای وقت مثلا بازرگانی اتکن تجارت اتکن گلک سیندات خون مجرد بس ویتشته خوب فروشن وجا حکم اونو چی اوید بله گلک سیندات حاشا دراوت خون دا بس تشته خوب فروشن یونجی مثلا بجا دو بگینا دو بسیار اوه حاشاش دراو و سیندات خود تشته خوب فروشید یونجی که دی های تشتوی مثلا او سیندات خود فعلا یه راسه حقا کار او دو حالته چه هایت کردن فرودنه دا سیدا بله هنگه خودت تعالى مانا چنا بتمرف خودت تعالى بكت امراضك ريكك بو تشتي خوي دنياي كبل خوي دنياي دا بيب بها بيخت يعني بسيت خارنا بوي مروفي تشتي بيب بها بيخت حتى این خارنا دوست باشنین مروف سر تشتی سین بخواد خودت تعالى يعني كم که بینید شول خوی دنیایی دا بيب شول خواب ماشي بکی مروف ولينا خودت تعالى جالش اندي مازن تلا لو اگر مروفا بكدي تشكي خودت تعالى دلي مروفي دا قيمته يدف مروفي دي كيم بس يعني هم عصتو هو من تل دف مروفي لو مروف خوش بيت تبدير كده اما يدراو خود يعني حديثك في هاي عليه الصلاة والسلام او بيشتن يعني يدراو بسين خود سين
درو سر تشتی بخوتن راست الرواج دي كفتي بركته نومينت راست احتمال كابرا شكول كد دي فروشة خود دي انا بوصل قناعتي بوي كابرا چي كد دي دل دي تشتاكي شو كد از برانوي چند بركته نومينت في غمري عليه الصلاة والسلام يعني يمين الغموس مرو سين بخوتن بجد سين دا كاش دراو زي داي حدي ابا نصيب تمرو بصرما راستي وجاز حاس كنشتاكي الفيري بيشم كورتي ابد تجربه ديال هاي كان جورك من ضي بسيور يا بيت قال الصين دوخنو تو جت بزون يا بها دروش كده اوشا بيجن سر حسن البصري جورك تو جهك ديت ايكل باردري مزقفتي وصي الصين دوت خطو يحور حورت كتو ابا بحنديه والله بحنديه وسان ضبطي ودا حور نسيتو غير رواية اوش تو داف قلت فانكس وصوت تجارات نوعية كده يعني سأرخوا بخذ طالع رسقتي نفس كان كي هاو أو خويا أو هو يبتغي نفسينا جوري تو حركة خابك أو يكيدي يلدق رمضان قلتي قوي خونا داي برامي سريخ بشتي كان صالة بشتن جورا كدي بدي كتا نومي كتا مزقفتي ذا تحكي لي كابرا يرينشتي يقدر كتيك وهاو هذا مرتاح كتيبة قد شد دستي داخ وطيني جينا هاي اوش تو داو قلت باشا ناس بيعي تحن كير هوارو تدكي قريب بالي والله قلت ما سألة تهبي قلت والله ما خيزان اكبيت قلت من لقيت هندي ما قلت طالب بلش مفكر قلنا كيك دي قناعته راضي قلت بيش ما تشان بيني حلالي بس قلت جا ما بشني او شو بدي عم مرتاح ما كان بيدرس بس يودي بجان سببك دي ايوه كسات كده ترساز دنكي وانا سيدا اهلا بوانك سيدا يشنو بعد رواية دايهات يكي جوان سكسا أذيت خودت تعالى رجا قيامة الناس حكته وقلنا هيد ويجي نبت وتقال ناو بيت أو أذيج دراو بس إنداد خود بس تشتي خوب فروشيد أجر از خلال بله لا أصلا بارك الله فيكم آمين يا رب سيدا مزنترين وكود بيجن تجارت مزنترين بازرگاني اتقال خودت تعالى چه تشتر ونمروف قال خودت تعالى بقال ولو اف السيارة جوابت و هركه محاضره بود بدات و سيدا اگر كرتي خود مزنترين بازرگاني أوا يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم هم الجنة مازنترين بازرگاني أوا مروف نفس أخوة وأف نفس خود تعالى دا مروفي أف يعني مروفي مروف فروش تا خود تعالى ومال خوشي أو خوش فيل دف مروفي مروف فروش تا خود تعالى مازنترين مروف خود تعالى يعني خود تعالى بيخوش مروفي بكت يا بيخوش بك داكو برانبر وی چنده بحشت بيت مروفي مازنترين تجارته وأو محاضرة دا بحث كرين قرآن هروسة نفيشة هروسة الصدقة مازنترين تجارة خود تعالى طيبات يبحثونات بارك الله فيكم سيدا سر به مسئله سینخانه وقت منو که بست تیری بگو به بسیار اکاد الخیش که اکاد بجید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بجید با اگر مروف سین بخود و بجده ایکی خودتو ناچیش دفمه یان توی کاری ناکی و او بچید یان اوی کاری بکد اوی وی سین خاری مثلا بجید ما مروف ده گناهکار بید از بجم سین ده سر دوینه بجا سیدا اگر تجابا بخیست که دابا يعني مثلا كاش تجيب تشين ده فرافي نوصل سیدا مثلا بجید هنده جارو اگر مروف سین بخود بجده ایکی خودتو ناچی مثلا میوانه تا یا درابی چی بجه خودتو ناچی آن بردرگیه یا ده بجه کرم که جور نه ده بجه خودی ده یه جور مثلا نفسین ده تو صفحه سردف کنم گل ایجارا رو جانت خوی بله تتجهم با اف سيندا سردابي خوح كان ده باش نينا مرو باش نينا يعني مرو محاولة بكتن بوت تشتت خوي الدنياي ويت مثلا روجانا مرو في كاردينا تنتخصي طالع نينت ناودا مثلا شو نين ناودا انا بحسي خدي طالع ناكن مش خدي سيندا خدي طالع قال زيدا وانا كده بس اگر كسك مثلا بيشتغل كين ده فراوي كسك ده خدي تنوتشي لا يؤاخذ الله باللغو في ايمانكم يعني خدي طالع اول سردابي مروفي خدي طالع المروفي ناگرد او سيندار سردابي
بس آن مثلا بی خود داب چین هدف ما خود ده هدف ما جارا و صح حالت تینه با سردذی ان شاء الله خود مروینا گرت بس مروف یه هی مثلا دی بشت خودی مجلسین تخوار تمام يعني دين داكوش دلها هذا او سید حسابها از بیشم وقتی مثلا کابرا بیشتر مرویوار دفمه آنج دفمه نچه وقتی حتی سیندوزی خود یاشمه و لفظ گودنوان مروف زانید که اویش دله یا مثلا اما وقتی بیشم راست بو شرما دنیا امانه سیدا عندك تنك بيسين مرو زونت ابي هنش دلاونه بو وركت نو تشي بده تشين دافما يعني اما ديارش اخفتن اجو بودنا ويدا دياره سنت و پیغمبری صلی الله علیه و سلم سر بازرگانیه بجید سر بازرگانی و ادگال خود تعالی و ادگال خلکی چو بو کرتی و هر وصایت پیشیت امته بله يعني بس يرى يعاود بركبه سیدات بجید بازرگانی ها هدیه و سنت و پیغمبری صلی الله علیه و سلم السر بازرگانی ها ادگال خود تعالی و ادگال خلکی چو بو کرتی و هر وصا پیشیت امته چو گرنگی بیچولی دا بله پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يعني يبو مجالك جورا قوتي او انك تشت ما بحث كرين اه تجارته او صادق بي حتى به هنارتن شي بو عليه الصلاة والسلام كسك شوبي كسك الراس معروف براستيه حتى خلق امانت و تشتخوش الدينان نفي هشتا بري پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی بجا بی پیغمبر شنید هاتم برند شد یعنی و کسی که چه بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یه راست بی و یا بو ما بحث کردی راستی و امانت راستی و امانت اف هر دو کاج صفات پیغمبری بین علیه الصلاة والسلام هر واسه سلفت امتی ای که شوان تشت دیار دفوانا کو پشتی راستی و امانتی شهرزایی يعني كلام بين مسألات دنيوية امام عمر تقول بلا كسك نيت ناف بازار مدا ها سيكو بازار ما اگر شهرزا نبت فقه نبت ويت شديد كتن يعني تجري درس يه زديرك وشهرزا وتيجاش دي اول وشهرزا كتوي شوليت كتن بظانت كانت شرامة حلال أعرف شوليات كم درست عنا فقه بها بت أف معاملات كم يعني علم بها بتن سلفت أمات هر شولي كربا شت كلام خو شهر فقه معلومات علم بسرب خانت ظانين كان يعرف شو شوية لو جريت مظنه ونافودان جداف كاتين يعني إمام قصان عفواني ها روحة ابن روحة كشوانا يعني تاني تاجرت مظنة الصحابة بين كاسي واكي وانا يعني تبينو باري إمام عثمان يسردمي حسب بكي باور كملياردير إسلامي باري وينبي هندي زنگین بی وقتی بحثوی تیت کننه قاو حشتر و امال ملکی هینگه اوید اختت باری جهاد يعني خیالی بله راست بین اوید هنه بین راس بین امین بین شبین توی شوی کرده داکو نکبن حرامیه دا چکی سبب گلک جارا توشی حرامیه برو ببتن او نزانینه باشه سیدا توی سفر تی ام بسیارت میدمای بس اخیر بسیار سر تبری برگیریم و یک دو بسیار دیگه اندای خیش که فرای کردی او ده دیمای کنین انشالله سیدا هر سر تبری مد بجید بری دست بیکن هر کاره که او یا هر بازرگانیه که لازمه کسی بازرگان کسی تاجر وکو بجن چه بکرد و هوشیاری چه تشتی بید بو هنده که خود تعالی خود پورا نکرد و برکت کفته تجارت آوی بلا تقريبا انا ما اعرف بحث كريم بس اضافه كده ما یا که بحث ما گویی امینی راستی اوه پیدویل تویدا هبن او کسی دکانه که بکت تجارت اکید که شول اکید که تا امانت راستی خودی توی راست نبید شول خدا تو سرکتن نائینی خودی شول رکلام و تشتید دره و ایها تو خوش بکی و شیرین بکی نوا والله چند مواقع دی دیار بیده کشف بی يعني افونتش تهني ربا نوتشات خلقك دي كرشت هم دي ما تحتوي كيرنو توصل ديار كوابا ما قم خلاص ايش بي زيادة النين دي تشكري كابرا ديني ناو سيكو ناو بازار ايماني دي ديار ما جارك دو جار سي جار راز باب خودي تو راز بيت شو خدا حتى او تشتي نوصل ديار بكي خودي تعالى دي بودا برك دي خلقي داشت اب كرن من نونيل سرفي چنده تجربه من السنده كو اشياء
الحمد لله شو لي يعني وقت بيجن تجارتي وانات كم يعني من يوجوتي كيف تشتهي نوعي يوجوتي بخودي وقوتا من وكابي نازي بخودينا يعني تشوك كير نوعي يعني نوكي أبدي نوكي وانا ضمانة وفلانة ما قلت أبى تشتكي احتمال ضمان الجال هاي بس نوكي بهني لو يوجوتي بينا أذكر بوشي تاسي قلت خذي طالع شتا ودي نايكت يعني نو هي اللي تمحت البوشي كي تصراستيه بيجي دي بتبرخت أصلا تشتي خد ياركت ويكدي إفاك دي سيرف شان دهني أو توجري بلا ينارم بت رحم بت قال خالكي مساعدو خالكي بكت يعني توي برحم بي تمساعدو خالكي يعني تشيا تريد بي تبصاني فايدتك هلا يتدا يعني بو هزارك جابيني وببي يعني أبا نتوجرك زيرك توجرك الشهر زوتي جاشي سركتيا بوشي چونكي أو توجري الشهر زو یان فایده وی اگر فایده نه تشتاق دیگه مثلا خسارتی هم نبینیم خسارتی فروشه بس که 15000 فایده وی ترى تشتاق فروشتن يعني چه تدايه اگر تو مساعدوی بکی 5000 چند هزاره که ها بجال بریجی عندك تين دي خودی سر مپنده و پونه وصایا اوانی بیت ملوی اشیا تقوا خودی تعالی بکد چند وی دوباره کی راست برانبر دی صوتی گد بس اغلب اون کسا اوی تو صوت بیجن ام نابیجین همی بس اغلب اغلب پتر اون يتكو وصانه يعني تو كسنا مجبوره يا وي سعري بيجت اول سعروي كسنا مجبوره بوشي ديارتكي معنوي تكي هاي يعني معقول تو في دكان مال روجي سيتشارك فروشي هزارك دابت وشولتكي يعني بيت مرو فشياري هندي بتن رحمت قال خلكي مساعده وانا بك خذي تعالى يعني دي رحمي بتاعت رحمي بوانا بيد خذي تعالى رحمي بتاعت وهالوصل سهل بتشول ياخذها نقل الزحمه عقاد بيخت تشتيب تعدار وهالوصل راسته امانه سيدة بارك الله فيكم. يشمل وجوان تراتية جالك جون أبد الثلاثة والبوي از نظرم سيدة إمام عمر بو ينكر وقتی شد حشتره که خوب فروشید کابرا گوت یا باش رفت حشتره گوت یا باش با منت فرود به جواب کوته گوتی سبحان الله دیار کردن راستی چند شکل جانه قالك خدا استرازی بی سيدة وقونا معنوي او ما هر تشتكي منو فروش معنوي بكير نايت نعم مثلا منو يجاوب منو بيندا جاي تشتكي بوشتر بس ملاوش بوشه بس بوشتر يعني كاسا كي سوى هاي مثلا لوينو سيدة دي جبور تيكا ايكا قمرة دي كتا جيب مثلا بله هو بوشه راسته سيدة والله بسيارة نهجي وان برادر گوتی من ان شاء الله تاكيد المصايبه که گلک بسيارة وكلي ادبيجيت اريد بازرگانيات گل خود تعالى دا ادبيت مروف خدمت بكلام خود تعالى بكت بيجيت ادوان بازرگانيات گل خود تعالى ادبيت مروف خدمت مثلا كلام خود تعالى كت قرآنه و مشغالي هم مصايد چیه بو او کسید کو مشغول اجبار کردن قرآن هر وسط گشتن وینا يعني سيدة والله اعلم هر شو لك خير بكاد ما نبغى بيجن بازرگاني اكيد قال خدي تعالى ما نوجد بكي روجي بگيري بله بجا اجوان بازرگاني دا اوید وقت بيجن خوب كلام خدي تعالى و مجيل كان بوش بركرنه بو وقت بيجن خوفيت كرنه بله او اخير تني هستي گشتم نظام سیادی تینا گشتم سيدا اول جبر كنا قرآنه بأف بسيارة أخيرة بارك الله فيكم تيجي سورانية احتمالا من درسنا كل بتاع باديني قرآن تبيها درس اما بشكل عفو دوباره الرحمن بدبوار كاز بوش نگر سيدات بيجيت لم بازرگانياني لقال خواهي جورا اكي خدمت كردنا بكلامكي آیا آموزگاری برستان چیه با او کسانه خریکی لبرکردنی قرآنن هر روها تیگشتنی از بيجم هر ما بس أوا يعني ما بس توي بي أوا يعني هر اف تجارتك وقرآنك شلون تجارات مروف بكت أو خدمات قرآن بدك بخوينة شغيل قبل تبقى عملي بكتن تفسير والى آخره كانت آموزگاری تا چیه با اون کسی اجبار کرد ما به قرآن اجبار کرد اجبارت کنو خود تیگشتن آوید و شرازات کن بله آموزگاری ها که بومنجي وبواناجي هم انيات تخوا خالص کی جرب العالمين
القال في قرآن يعني أبي قرآن نجبوش باركين خلقك بيش من والله بي قرآنش بهان دنگي بي خوش آن زيلك آن تجويد ويلاوه نبو هندي بو خودي تعالى مرو بكت چنكي القرآن حجة لك وعليك يان جيلك في رجا قيامته اي كم سي جهنم تيتا خوش كريني وهل كريني اكشوان او قارئ قرآن يعني هندي خاندي داخلك بيشتي قرآناتا چند خوش جيتا چند خوشه قرآناتا چند لاوه چند تو حرف طلب خالص ممية يعني ريت نيتها خالص كين بخد تعالى كبوش از قرآن تخوينم وخلاص القلب او هزر خاب كت هاجر تخونيات خالص نبتن دي چاوبتن دي بتا حجت السرتر وش قيامات دي گازدش تكت دي گازدش تكت وامش قاريوم من بشتي في انيت خاص او بردوام بينا رو آياتك جبت تروجانش بكي اك آيات جي بردوام به تو هزر خاب كت ابا چند صالة مثلا تو بخود طلبوا عميد كي وتو يدخويني چند صالة بلا 5 سال 3 سال 3 سال سالی چند رشدیان 306 مثلا 306 آیت لگدانی سه اول 3 سال همه بیشین اگه یک 3 سال عودیت کرد تا که چتی واسش برنه 3 سال لگدانی 306 بکه اول نیزی که 1000 و بودی 1000 آیت در نکش بربان یعنی اول نیزی که 4-5 جزء اگاد کرد اگه فتر نبود دیگه یعنی رفتش دیب کیم نبینه حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل خيتين كارداف خود تعالى بردوام بلايك مش بلايك يمز بردوام بردوام جانا إيقاية عما يتساءلوا خلاص طب قرآن خيرا رجدين أني النبأ العظيم رجدين أوصى لأنك احتمال دي يعني نفسه تبيش عما يتساءلون بكخرج بركم بل عما يتساءلون تنيش بركم بس كبردوام ديت نتيجة جوابي وهر وصا قالك جرينجي بدا جهدانه قالك جرينجي بدا تفسيره أبا قالك مهمة أولي جهدان قالك إنسان من البيدي وجبرت كتر وصا تفسيره وهر وصا بردوان مراجعة إقراء كلما تكرر تقرر تو چند دوباره بکی دی قرآن هنه مینه تو دی جیگر بتا داره که ده که آخه جای دو جارا بینه و ببه بشتی دروشا دی جیوی چد دی کواره 15 قرآن 40 جارا بینه و ببه حتی اسبوعه که احتمال او کیراتی و جیو خوب بگیره وچی چکی تگل جا اینا و به كلما تكرر تقرر كانت دوباره بكي تقرر دي جهي خود ترجرات لو واما عندي قالك دوباره بكي مراجعه بكن ان شاء الله ده القران هب مينتن قال هندي محاوله بكت نبيج سنات بخينه ده شبيره مروفينا تشتان بارك الله فيكم سيدا عند بسیار دور تواری هستن یک دو بسیار دیت کردن ان شاء الله اوجی ده جواب دن اومد بلگ واسان دیگه دارم معذرت خدمت داینه برا سیدا اف بسیارا اف افتن اخیره تاگوت گلک سنت داد دوباره کرد رجا بسیارا دوی هر سر تقریبا تکیوی بابتی عولی از ده بخینیم ان شاء الله بجید درست افراد الدم نویجن فرض یا نیت سنت قرآن دانیتا برانبری خو و پشتی فاتحه بری خوب داته و قرآن او گشتیه اش خدمه خوب بخینید به هنده که خدمه خود تمام بگرد یعنی چه فرضا دا چه سنت دا خدمه خوب نمونه گشت یا سورت نیسا السنت یا فرضا دا قرآن بدن تبرسنگی خوب بخینید و هب نیتا خدمه یعنی پیشی که برک دو چیز کار کنید بله ده بشینید که بارک الله فیکیم آفراد بله سیدم بارك الله فيك تعالى قدرته بگیرد ماشاءالله دست نایشن بو و خمخوریات قرآن حتی سنت دا و نویجش ده تو گرینگی پیبدی دست نایشن صحت دا خود تعالی بردامیر ده و برکتی بو تبخ بله امده بجین تاد یا دست تو سنت دا بخوینی سنت دا نت نویجت فرد داد سنت دا ختمانی بخوینی البر مصحفی چونکه ذکوان هبی غلام جايكم عايشة عند جرى سنة الشافي بشياو يتكرم البارتخون تمام يعني عندك أو مصطفى البارتخون أو الأطراء وديتني نجبر بيجالا البارتخون جابها هني هذه تياتي كنني سلف وواردي والسائر نبيشة السنة دا يلبارتخون بس أما يتفرض أنا وكاش ما بحث جر نبيشة فرض دا بس تاجي ندرسته
یا ندرستی ام نابجی ندرسته بس هر چنه بتباهی هندیش بر تو بشه خدا بیش اما یا ختمه نه یا ختمه تو بجادت نبيجي دا یا ختمه والبرخ وينم نه شي خشوعات ديش داست احتماله يانجي مثلا دي جالك حركات او يعني افتش تاني باشنيا بجا محاوله که بشك تجبر بتن وكي ما بحسن كي روجانا اتاك بت كان كان صورتك تجبر وهندي هبن شيت نبيجي جماعات يتفارز طبتي اما يتسند دا تشتي بخول بر بخويني مشكلات دانينا بس يت فرس محاوله كاش بر بخوينه دا بتر ذكريات زينات در نویجا تابت خشوع و اوهانی دیده تنده حرکت لك تشتيت وصل شيء بله هر چند زانو مکرو کن هو او کسی نویجت فرض دا بر بخوينه واسطي باش نينا قال انه كإمام مش كيت يبغى كده عادتك عندك مزقفته دي مصحف وخاكن ودي صنك دلي خواص ختمي راستي اسود بيش يعني مخابن تو ایمان بیل مزگفته که چندین سال توی پیشنویسی بو خلک کی حتی نو کتابای هندی قرآنش برنبت تو هر جاری آیاتا بخوینی چه اصلا يعني او امانتك معظمها كري دستا مخابن تو کم يعني تجدو شنو بتشبر نبت اصلا جرجي بدا قرآنش برني امامي هاي باور که يعني من چند سال مثلا مزگفتگیم یعنی متظاهر في نویش عشان تخوينا ايش بري بچم يعني حسب كم باركر بي يعني او ديو چند صورت بين سينون 4 بين آيات عفوا و صورت يعني هر جاری حسب داشته و دو صورت بون 4 بين يعني تو امام که کسی عادی تمام مثلا 5 صورت بره بس یکی تا امام چناب تو گلش بربد بن باید امام بیتش بره کی پای عادی ده چاپ سيدا خالد باور بك من بس إمام نویجا كريم صورت الكرد يعني هذا كود بيجن مروي كيف فاتحة إزبال باور بك سيدا موبايل أي نادره صار خاندي أو بخده خالد يا خاند أره والله صورت الكرد بس خاصناكم بوبات خلت يوباكم دلت تشجيعش او بس اما جاري من بحثي حفظتكن قبل جاريش نيش برجن المشكله وصلش برجن لكن بجا ما خلت دخكي المشكله قالك راستي خو جرم مثلا يبحكي يجي القاف شو لاجي فلان مثلا امامتي وانا بس بو نظام هي حتى انه كان رادكي باشتره يعني انه كي شو انا كان ساخو او خذ تعالى خيران ببيت الويل رخنا او يشول السرفوت يحيت كان بو امامه تلقى بس فوت جاري يعني فوت شميه مهم ترى راستي بيت او بيت شي كلمه باشي بجاي دي خذ كلمه حتى سيدا خالد علاجك بس باور انسان بك فوق 5 خط انسان فوق 5 خط بله خذ سيدا تعالى مخابن بتورات كيني القران ترتيله القران راس درسي بخدم عفوا بله بارك الله فيكم مخابن سيدا بيجم يوالي هاتي قال جرى مثلا بينين حبالت ماد مزقفته يان غيري مثلا مزقفته ما بيدي قال جرينجي دنا خوشيا دنگي يعني احتمال هدي بيني كابرا سروبري بيني امامتي يا احکام تجوید درست نزانید اما بس مجرد دنگ پیشکی خوش اما فرد کنه امامتی مخابن خدين كاجي بري شبو دي بون شبو عم تلقى نشتي من قد جماعة قراءة هاي داسبيك انه كاب شكي بدل بي قراءة هاي قلا معروفة لداف خالكي معروفة علام عيال اطفال برد نبينات قوي قدني سيادة ومثلا قاسر مقاطع بلغات كان باور كبي داسبيكي دخلاتي تكرن يعني متقود باشا شو خالي قوي قدت بي ودنجي قلا خوش عندي تو بيجي خوشه ساسنا هو بيجي بس يعني مع الاسف براد دنك خوشي تنك في نينا خد تعالى بر عليه الصلاه والسلام خوش بكن بس بري دنك خوشي ورتي انا ترتيلا امر براستو درستي بخوينا فشو جيرنج ابل شوي جيرنج ترى ما كنت درستي ناخويني تا كلام خد تعالى بدل كان تو سينا كيف كيسين دي بدل بالصاب بدل ها يعني جا خلاتي قالك تايم برا مثلا يعني ام قالك بابا التجويد ده بحكين مثلا إيشتن فكسركم وفكثركم ثاء بس ثاء كراسين وانا فكسركم شكوندنا فكثركم جالكيا دي كوبس ساعه معه من الجنة والناس ومن الجنة والناس قال فاقا بجو هندا جرى حركك خلاتيك او بجو افا سيدا من كان مثلا بالسهوابي بتشنينا
بس كبرى إمام أمريكا بس خليك كين خب عالمينا شنينا إن شاء الله محاولة بك خفير الحمد لله برنامج تاعي بريكا شد بجنة خولة تاتين فيديو تاتين بالاف كلنا سر هندي يعني تاين فيديو تشتوصل كتابة تاتين شرح الجهاية تاين سيدة تاين بيجن المزقافة فلانا بو آفرت احتمال آفرت تاین آنشی بو خوب یا ویدیو خواندن خود رسکی بس جه اسفی بو ایمان سیدا ایمان بت ایمان مزگته که بت نویجه بکن خلطی جلی بکن جلی یعنی يتمازن يتكو معنای بیتا گورین اوجه اسفی راستي خدای خیرات هم سیدا والله از گله اجرات بجمع از برادرت ما بتن کو شبت عند امامتی احکام دوین از از بجمع برو وری جه تطبیقه وری نجه تعلیمه یعنی تو به وری جنکا کو فعل که ایمان سیدا خوش اره وصايه اره خدای والله خیرات وصايه هم سیدا خدای تفارز سیدا دو بسیاره که بیاد ما ادبیجیت اره درسته آفرد جی مسحل سر گوره بکد وکی ظلامان بله درسته چه فرقی جوازینا بین ظلام و جنکی دانینه تنه شرط توی دا هبن و وقتی گورا خود کتی دست نویش کربته يعني مثلا نشيش نوشني گورا خود کربته و اف گورا هنه همی به گرد بتن حتی گوزاکی تویشی اشارد بتن سر گوزاکا و هر واسه که کنو اودیه توصل به گورا هنه نبن و ببنه مانع تبني مقع هنه يعني گوره یا درس بتن و حتی گوزاکی بگیرتن و بدست نویش کربته بو کسی المال خواه شاف و روژه که 24 ساعتن و هر واسه بو کسی مسافر جي 3 روج 3 شبن ابد شيت المسحه خوب كتن يعني تشكيله مثلا من نبيجا نيفرو نبيجا خوشيشت من نبيجا خوكي پشتی هنگه مگو خوکره مگو خوکره بو نبيجا ایواری بانگ دست نبیش میاد تو دست نبيجا خوشیشت از گشت ما پیدخو مسح کم دست چاو مسح کم دست خود تارکی و سربیا پیدخو تنه بله اول بوجون بجا ظلامان سیدا تفاصیل با بله بجم اول وجدان ظلامان بله فرق نینه بله بله بارك الله فيكم سيدة بسيارة أخيرة فيكم وقعدنا معوضة كأولاد في السفارة وما تقالك وصندي أنا خدمتنا العفو بخيرة ميسي سيدة أنا ودي ديماية معي برنامه إن شاء الله سيدة بجيد السلام عليكم بجيد از گلک جارا رخنه الخارنت گرم و جا هکی از خوشی شکم و افرت کم بجید هکو از خوشی شکم و خانه بیچک عیبه مثلا لید گرم و از رخنه لید گرم و از جارا کدی حتا چه نکم یا دا حتا چه نکم و از حسیم بدنگ بم بس نشم نشه تا خوب ماد گناهکار بم مرا مومن نه طعن الخارنه بلکه بو درست شکر نه بله وده تقريبا جابو خدا يعني جود شي بجدا ما تقطع بجمع مثلا شوا يعني قالك يتين خارن پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دیگه ما عایشه داشتن تجارة رخنه خارنیت اگر تو خود وی اختنا دیگه ما عایشه دابکی بس معنای او نینه يعني بس رخنه خارنینت کرد نخیر بوچی رخ خارنینت کرد تجارة رخنه گودی ابد قط رخنه خارنینت افرد دل ناکن او وقتی افرد که یا ضعیفه جی قال هي مثلا نوك ظالمي بتا وقتی زحمت دبات همي دل في خار هشيت كت بجاز طالما بيجت سري لي واجب بيجت او هزر كت شو سرقونه هيدا تمام وقتی بيجت مثلا نخوشه ام مثلا خواسيت هوس شكل ولا تشاته ليكيا اون اختنكي اول يعني وك انهيارك بوي افرت تشيت بت قالت نفسيا تيج طبيعتي وصايا قال عجز بت جو پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام تذكر يعني حتى مراعاة يعني هست وشو في افراتها هست نبتني مثلا خورني بگیر مثلا هست و شعور بگیری دایا مثلا هندی بره دای برانبر نشکینم از دلی نهیلم مثلا وكي يجي خورن الحمد لله نعملوا فرقة نعمتكم اصلا اخذت على برسق ميرو كيري يعني افقارنا في هاي واتي برسنج مجالا كتاين بخورنا تشني بجو راخنا نيل بخورنا بجدي خذت على كي رزق ميرو في ابا انا راستي بشكرانيه يعني ميرو هروك شكرا خذت على كشرانيه طالت كده بجا اگر بجا بيرج خالق دي قريبه هاي ميرو تبكت
يعني نمعنى او اسرخنا كي بقرب رخنا شورخنا او مثلا خورنا كو شكل جلسيره يعني دراو يعني پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشتن چند جای گفت درو درسته لجا سيدو بيت يعني دو مثلا هر دو بسیاریست کم دو متى عندك جارو مثلا مروف خلاف بيجي دو دلوان آقوش کرد یا خوشی نمورو بيجي خوش في حالتی دا بله في حالتی دا درو درسته مثلا اگه یه مثلا خوش بید برو خورنوی بيجي نه گله خوشه خورنوی گله سیره مثلا بید ماشاءالله چند خواه بلار او ویب سر داکن بجا تشتكي ليش كي هي راسي بيري يعني حتى ترخنيش بيجي مثلا افراد جور نفسي حالتي دوبارات كده تدري شيء افي خو مثلا انشاء بدل انشاء مثلا راح توكل بيوك يعني او مش قالي كك بيجي افهني بيش وزنه هو اللي بكي دي قال خوش تربت قال خوشه اگر تبتك هو صوري ما شاء الله دي قال خوش تربت با خودي تقبلك مثلا زحمه او یا بوده دینم مالات ما بخورن چون خورن احتمال ایک خلط بد ایک تاگی طمای نخواهش بد خرادت توی راه گره يبقى بدي همي الظلام خطيب كان ان شاء الله يعني هندا حالات جنا بت مثلا همي قبل رخنا قرنه يعني اگه مثلا قارن جلا سير مروف هندا جرى بيش راستي بتاكسي او هني نه معناه مروي كفراني كرو اباكر بس مروف محاوله بك هندي بشيت خو اودي تو بواكي قوتي بيجت لا كده بله راست سيدو خديت أفارزي جزاك الله خيرا أنا ممنون اجمعين میکنه سبب ما قبل که سيدو تو هیواستی تو الاستعراض استفر جیاتی جزاك الله خيرا سيدة سيدو خدمة داينة بس خدي عصر خيرا سيدة دقيقة قلت خطي بقرا قول دي ماي سيدو اگر تا پیام اگر خفتن اگر تا تشتاك بيت إن شاء الله خد اشتراطي بسيدة بله ايه سيدة خلاص متشكرين يا سيدة اما امس باسيواتي وبكره بودريجية راستي جا مجال دريش كرا خدت أفارزي والله ما جالك استفادة اشتاك سيدو أفشبه جزاك الله خيرا استعراض سيدة تعالوا كده شرف تعالى بنزل بتفهم الحسنات مفوي هذا يا رب اجمعين شبكة مفو خير بتن ان شاء الله وما قلت خد تعالى ما قبيل كتن تجهم مفوي ام كاربي بكين ما صنترين تشت او ام تجارة القرب العالمي يكونوا بردار وقلنا هيت ما ببورتن خلاتيت ما ببورتن وما بردام که تو استقامه بدت وخدت على خير واجب بوي كاري بيراد بن سيدة مهران جزاكم الله خيرا راستي تشتكي بيروز مباركة أبي شبه هنيدا قالك هين قال بشتي التوفيق بمجيا أبي كما محاضرك وصوت أسبوعي دا جارك تك به أنت أختنت خيري بكتن سيدك بعد وقت دي به أختنا دا خيري بو جماعتي بكتن ها بخشكو برايت خو بكتن قالك تشتكي مختن إن شاء الله خد خير واجب بس خدت جزاكم الله خيرا خدت مردام على سربان استقامة كل هني وبردامي بيروز وبردامي مبارك خدت استعراض اجمعين سيدو خدت خيرا من راضي في يا ربي سيدو راضي فايدة بارك الله تاكنا ما فيكم بين إن شاء الله مدي برنامج من مايك تنام منو دقيقين إن شاء الله دعاء راضي بتما دعاء خير ابو ما بكانوا خدت السلام استعراض عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عزيز